Ku itariki ya 17 Gicurasi 2021 ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Ngoma bwashyikirije urukiko umugore ukekwa kwica umuhungu we amuhoye ko yamuhekenye ibijumba yaragiye guteka. Ibi rero byabaye ku itariki ya 3 Gicurasi 2021 mu mudugudu wa Irebero, akagari ka Rukoma, umurenge wa Sake, akarere ka Ngoma, ubwo umugore yarimo ahata ibijumba hanyuma umuhungu we akaza agatangira rero kubihekenya. Nyina biramurakaza cyane ahita amukubita inkoni ebyiri. Umuturanyi waraho arabakiza areka kumukubita, ngo byageze aho rero uyu muhungu ajya muri centre, agarutse mu rugo asanga nyina akirakaye, amukubita ikintu kitabashije kumenyekana mu musaya, ahita agwaho ngaho ahita apfa. Uyu mugore rero ngo abonye ko uyu mwana we apfuye yatangiye gutabaza kuko yari yavuye amaraso menshi mu mazuru ndetse no mu kanwa. Ubu uregwa akaba afungiye kuri kasho ya Sake aho ategereje kuburana kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo, nk'uko inkuru dukesha ubushinjacyaha bukuru ikomeza ibivuga. Naramuka hamwe n'icyaha azahanishwa ingingo 107 y'itegeko nimero 68 agakoni ka 2018 ryo ku itariki 30 z'ukwezi kwa 8 2018, n'ingingo iteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, aho riteganya igifungo cya burundu ku muntu wakoze icyaha cyo kwica. Akaba rero mu by'ukuri umva ko ari amahano, hari inkuru ibabaje cyane kwicira umwana wawe ngo kuko yari ibijumba, kuko yakenye ibijumba. Kandi imagine ikibazo kibabaje cyane. Ni inkuru rero y'incamugongo, reka twifurize uruko ridashira uyu mwana w'umuhungu, hanyuma katwizera neza ko ubutabera buzatangwa, agakorwa n'iperereza akamenyekana icyaba cyishe nyuma y'urwo rupfu, nubwo ari ibivugwa. Hanyuma inzego zibishinzwe twizera neza ko zizakora iperereza, hanyuma hagatangwa ubutabera kuri uyu umuvandimwe uhasize ubuzima Imana rero imwakire mu bayo. Hanyuma tukiri muri aka karere ka Ngoma, uwitwa Iradukunda Jean Claude utuye mu mudugudu wa Rwaromba, akagari ka Rwikubo, umurenge wa Rurenge w'akarere ka Ngoma, ku wa 6 w'icyumweru gishize, ngo yatekeye inyama z'imbwa abamufashije kubaka. Yisobanura ko yumvise ko ntacyo zitwara abaziriye. Abakozi bariye izi nyama ngo batangarije umunyamakuru wa Izuba TV ko bari bazi ko ari iz'ihene, ariko nyuma baza kumenya ko ari iz'imbwa. Umwe muri bagize ati narindi kubaka ubwo dusanga inyama mu by'ukuri ati barazihishije, ati baterura isafuriya, ati bayizana kuri ruriya rugo, ati noneho umwana ajyana isahani aratuzanira, ati nk'abantu twari tuje rero kumukorera, ati nuko rero turarya, ati turangije kurya dusubira mu kazi turakomeza turubaka. Yakomeje agira ati bigeze mu masaa 6 arongera arateka, amaze guteka azana n'igitoki ashyiramo, ati turongera turarya rwose. Ati sinzi ukuntu twashatse amabuye hano hepfo, ati tugiye kubona tubona ikinono cy'imbwa. Abahungu twari kumwe, ati mba ndababwiye nti muzi ko bya bindi ari inyama z'imbwa twaryaga. Nyuma rero aba bakoze ngo bagiye kubaza Iradukunda aho yashyize ibindi bice by'imbwa, ajya kubereka umutwe n'umurizo yari yataye mu gishanga kiri hafi aho ngaho. Iradukunda yemeye ko koko yabatekeye abakozi inyama z'imbwa, ati twafashe imbwa turayibaga, ati turayirya, ati numvaga bavuga ngo barayirya, ati baravugaga ngo barayirya, natwe turagerageza rero turareba. Uwitwa Ruhumuriza wafatanyije na Ruhumuriza wundi kubaga iyi mbwa yagize ati twarigeze kumva ko abantu bavuga ngo twariye imbwa, natwe rero turagerageza rero turareba dusanga nta kibazo itera. Abaturage ndetse n'umuyobozi w'umudugudu bakabasaba ko Iradukunda yahanwa, ati kuko yabanduje isura mbi. Uyu muyobozi yagize ati mwadufasha, ati kumukurikirana by'umwihariko kuko iyi ni isura mbi yanduje abanyarwanda muri rusange. Ni Iradukunda naho ni mu karere ka Ngoma rero mu by'ukuri amakuru avayo. Aho rero uyu muvandimwe yagize gutya afata abantu abatekera imbwa, nabo si ukwigera nabo bayivunira umuheto, hanyuma nyuma cyakora baza kumenya amakuru yuko bari imbwa, biza kubababaza cyane, ariko ntabwo yigeze ibagiraho ingaruka kugeza magingo aya ngaya, nk'uko amakuru dufite dukesha itangazamakuru akomeza kugenda abivuga. Reka dukomeze n'andi makuru. Ati Israel ivuga ko izakomeza kurasa muri Gaza kugeza ituze ribonetse. Imirwano ikomeye cyane ikomeje kuba. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu avuga ko ibitero bya Israel kuri Gaza bimaze iminsi 9 byasubije Hamas inyuma imyaka myinshi cyane, kandi ko
bigikomeza kugeza ituze ribonetse. Israel n'amatsinda y'intagondwa z'abanyapalestina zo muri Gaza bongeye kurasana nijoro kugeza amasaha yo mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu nk'uko BBC ibitangaza. Abakozi babiri b'abanyamahanga bakora mu murima urimo n'urwuri wa kabiri bishwe na rokete zarashwe n'intagondwa z'abanyapalestina mu majyepfo ya Israel. Israel yakomeje kandi ibitero byayo by'indege kuri Gaza. Muri West Bank abanyapalestine batari munsi ya batatu bishwe n'abapolisi ba Israel mu myigaragambyo yabereye hafi ya Ramallah. Netanyahu Benjamin ni minisitiri w'intebe wa Israel yavuze ko Hamas, umutwe w'intagondwa w'abanyapalestina ugenzura Gaza, washegeshwe mu buryo utari witeze kandi ko ibitero bizakomeza kugeza igihe bizafata ngo ituze rigaruke ku baturage bose ba Israel. Abantu batari munsi ya 215 barimo hafi abagore bagera ku 100 n'abana biciwe muri Gaza kugeza ubu nk'uko Minisiteri y'Ubuzima ya Gaza ibivuga. Muri Israel abantu bagera kuri 12 barimo abana bagera kuri 2 barishwe nk'uko urwego rw'ubuvuzi rubivuga. Akwa kabiri Israel kandi yavuze ko intagondwa zitari munsi ya 150 ziri mu biciwe muri Gaza. Hamas ntabwo itanga umubare w'abarwanyi bayo bapfuye kugeza amagingo ngaya. Mbere yuko iyi mirwano itangira, Israel yagereranyaga ko amashami abiri y'intagondwa zo muri Palestine afite ububiko bw'ibisasu muri rokete hafi 12,000 muri Gaza. Ibyagiye bigarukwaho ni imirwano ikomeye cyane ikomeje kugenda iba. Tugaruke mu Rwanda gatoya mu karere ka Nyamagabe, babwire yuko ababyeyi b'abana ngo baturikanywe n'igisasu barasaba ubufasha. Byagenze bite? Nk'uko aya makuru abivuga ni muri Nyamagabe. Ababyeyi ni abana babiri b'abahungu b'imyaka igera kuri 13, Byukusenge Samuel ndetse na Sinza Bahorana Cyprien, bombi bakomoka mu karere ka Nyamagabe, umwe mu mudugudu wa Rukerero akagari ka Nkumbure umurenge wa Kitabi, undi mu mudugudu wa Kumuganza akagari ka Shaba umurenge wa Tare. Baturikanywe n'igisasu mu kwezi kwa Kanama 2020 ubwo bari bagiye gutora inkwi mu ishyamba riherereye mu isambu y'ikigo cy'abasirikare ba RDF kiri mu kagari ka Murambi umurenge wa Mata akarere ka Nyaruguru. Sinzabahorana yahise apfa, naho Byukusenge acika amaguru yombi. Ubu ababyeyi bakaba rero basaba ubufasha nyuma y'impanuka yabaye ku bana babo. Niyonsaba Marie Jeanne nyina wa Byukusenge Samuel avuga ko akeneye ubufasha bw'insimburangingo kugira ngo umwana we abashe gusubira ku ishuri. Naho Nyabyenda Domitire nyina wa Sinzabakwira Cyprien agasaba impozamarira kuko ngo niwe wirwanyeho umuhango wo gushyingura umwana we. Niyonsaba aragira ati, nagurishije utwanjye twose ngo mvuze umwana, ubu nasigaye iheruheru. Umwana wanjye yifuza gusubira ku ishuri ariko ntabasha kugenda kuko yacitse amaguru yombi. Naho Nyabyenda agize ati, nasanze umwana wanjye yashwanyaguritse, ati twahise tumushyingura aho ngaho. Ati cyakora bampaye ishyamba no kuvuga irimbi. Ati nafashe agatenge nari nambaye mushyinguramo. Ati nifuza ko leta rero yamfasha, ati kuko ndo mukene. Aba babyeyi bavuga ko bagiye ku kigo cya gisirikare kiri mu murenge wa Mata bakabohereza ku kagari ka Murambi ngo babafashe. Ku itariki 30 Mata 2020 mu gitifu akagari ka Murambi witwa Nyiragwiza Ilmine yabandikiye urwandiko rugaragaza uko ibintu byagenze. Ababyeyi bakaba bibaza niba bagomba gusaba ubufasha mu karere ka Nyaruguru impanuka yabereyemo cyangwa se mu karere ka Nyamagabe bakomokamo. Twagerageje kuvugisha kuri telefone igendanwa Lieutenant Colonel Ronald Rwivanga, umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda RDF, ntibyabakundira kuko ngo atitabaga telefone. Ni ikinyamakuru